Dili sakto. Sayop gid eh. But if you lie to us, we charge you the $200. Good morning. Time check. Time check. 8:22. So karon magawas mi sa gawas kay para magawas mi. Magawas mi para mga pimi. Kaya dili pwede mag-start ang day nga walay kape. Yeah. Okay, so mao ni ang ground floor sa amo ang hotel, guys. Okay, so magawas na mi. Yahoo. Ha? Dito tata nila ma'am. Hala guys. Hala. Sige, let's do it the lawful way. Mo try ta siya labang dito. Adto. Hala, mura ra jud sa Manila. Kasi mag-deport ta diri, ha? So malapang mi diri. Wala. Matanga. Pero ako if diri or dito sa diri sa pikas na. Please call 1-800-800. Oh, the buildings. Uy. Dili pa kay bating idag kay choir. Sa may sakit sa ulo, yon say naong sa sakit sa ulo. Sa Oscar. Dili na ko guys makauhay na lang ko. Yeah? So guys, ako pa kami gamay kay pinapog sayo. Dili sakto. Sayop gid eh. Oh, so sayop gid eh guys. Palayo mi sa. Nagpalayo mi. Palibog ko yung doon, malin ako pagkimo. At least nanay ka ng murag real testimony ba nga nasa agid eh ta. Dire na ta musta. Dire na. Una. Guys, nasayop yun eh. Tungod ni sa Sigig Vlog. Okay, so I hope nga sakto na ni katang na ni siya. Mga brother na jud. Sakto na kita ni. Okay. Saan naman na? Saan naman eh? Ha? Kunapot nami guys. Dari sa capitan. Mga pisa mi. May sister Inta. Pisa ka sister Inta. May sunod na lang sa ta. Alright. So guys, karon sa Loon Cafe. Ingon pa si Marlo. Dili pwede nga dili may mga fee. Naglaway ko. Order ka ko sa. Nag-order ko extra kay ganahan kay ko sa flavor ato. Kasi mag-order sa ko ah. Triple chocolate, almond, whichever you like. Either sa almond or sa triple chocolate. How was the croissant? Uy, laki. Was it good? Sobrang sarap. Would you come back for it though? Sure. If 50 minutes lang ang ride, gikan New Zealand pa doon sa balik ko. Uy, di Was it really that good for you? Oh. It was really good. Worth the wait? Malayo man, malapit din. In the streets where I was raised, every corner has a story to tell. Ooh yeah, from the place I used to play to the friends I call my own. Ooh yeah, these are the streets of our own. Naglakaw na gihapon mi. Lakaw mo pa daw sa Philippines nga magbalik mi. Og Nike card. Mikey card. Para unsa ganang Mikey card? Public transport card. Tama. Dili ka within sa CBD, mo ato ka gawa so at least makagamit ka sa may Para siya Pliti para sa bus, train, hana. Something familiar in Melbourne. And the waiting game nasad. Padung mi sa library. Back to you. Busy pa ko. Busy pa rin. Sobrang ganda po ng Melbourne. Oo, Ay, kalapate. Asa ta. State Library of Victoria. Nami sa State Library of Victoria. Unsa naa diha? It's a library. Klaro ana, libro. Di ba? Kung library gani, libro. Library. In the streets where I was raised, every corner has a story to tell. Ooh yeah, from the place I used to play to the friends I call my own. Ooh yeah, these are the streets of our own, where memories are made of gold. Happy birthday to me. These are the streets of our own.
Okay. Oh, mga brother, naami diri karon sa The dome. the Dome of the Rock. The dome sa 6th floor. The Dome sa State Street. Library. So, mao ni ang pinaka-famous ginamos. Kuan mo tong sa kuan sa Avatar. Diri to katong dako kay nga hawl. Ari siya diri. Mulupad siya diri. Yes, I am well aware of the radio. Yung mucho crushes and senoritas. Para ka makabasa og libro, kinahanglan ka mo buwis buhay. Ari ka agis kilid. Ara ka, walay hagdanan diha. Ikay bahala. Aron ma-appreciate gid nimo ba unsa ka importante ang knowledge. Dapat ka magpahirap sa imong kagalingon, no? Charot lang. Naasi na discover guys. Ang bata na discover. Guys, naasi Van Gogh diri in real life. Vincent Van Gogh. Ano na? Kung dako kay imong pamilya niya, dako kay imong balay, ingon ani ka kadato. Ingon ani ka daghan ang imong lamisa. Imagine na nimo, hangtod pa na didto, lahos. Lahos na pikas isla. So, unsa man, ganahan pa ka madato? Di ko ganahan. Akong ganahan, di ko dato, pero na ako'y kaadtuan nga mga nindot nga lugar. Kaya sila na mag-maintain. So ako ikon lang kung mabisita. Please wala i-vlog dito sa library. Kaya ka makasapa-sapa. Dapat kita yung ibang tingog. Dapat ingon na nirakyot ka ng thank you for coming. Enjoy your... Come again next time. You can go now. Go. Mga brother, nana siya nagpapansin dire. Ang akong tour guide, dara nag-andam siya sa mapa. Happy birthday! Ito rin may gigat. Daghan na sila guys, taray. Uy Philip, kumusta naman ka? Jennifer! Mga brother, naglabang-labang na sa me. Kay kanina, nilabang mi dito. Dapat mi dire. Ibalik mi dito at bang. Kaya abi niya og sayop. Sayop na dito, dire di ang sakto. Tram here that says Love Philippines. Dokumentaryo ni Cara David. Mga brother, naade mi sa Colon Street, Cebu City, no. Makita nimo dito ang Novo. Na diri ang Metro Gaisano diri Tapita. Masosyal lang ang Colon. So, medyo didako-dako na siya, gamay. Sa mga brother, medyo na-confuse na siya ba ni Kai. Liwag mi sa color. Libog mi unsa among sakyan kay wa mi kasabot. Alright. Yes. Rising on the sand right now. Yeah. Yep. It says 2 minutes. In 2 minutes? Yeah, it says in 2 minutes. I'm not so sure. I think it's going in. Yeah. Are you also waiting for the Sandringham? Alright. We're also waiting. Are you not local here? Where are you going? Brighton bathing boxes. In the streets where I was raised, every corner has a story to tell. Ooh yeah, from the place I used to play to the friends I Suppose eh. Kaya ako matuyo o nag-5. Yan naman ko human grammatical error. Error guys. Human grammatical error. Mangkaoy? Ito ko na sa bayan ko. And we're here. Asa na tapangga? Middle Brighton. Yes. Wala, dahil Woolworths, oh. Woolworths. Palitag kuan, tubig. Something familiar. Wait, keep tracks clear. Small. So keep tracks clear. Aboto na to sila nga mo clear. Burning the calories. Oh, para ikabot na to sa Yara River. Gutom na. Gutom na, di ba? Tato, busing mo, jogging ko na yun. Asa ta? Naglakaw. Sa Middle Brighton. Para asa? Okay. Padung ta Unsa din Brighton na? bathing boxes. Okay. Mga balay siya sa may beach.
Uy, nga nung na Wellington. Abi pa na kung namin sa Australia, guys. Same sila sa New Zealand, guys. Sa New Zealand na sila yung mga gamit itong ay panglab. Di siya ay panglabay, ipanghatag. Ibutang rin sa gawas. And then i-display nila. Then pwede ra ka makuha diha. Pwede ra ka makuha nga di na ka mananghid. Alright, mga brother, na nami dire karon sa dagat. So famous na siya ang attraction there sa AUD. We're here at Brighton Bathing Boxes. Ambot kung sakto ba akong pag-pronounce. Ginagawa mo. Wow. Ang nagsalita. Yo mga brother. Nakakita mi og dako. To labi ra. So magbook na may gober pa doon sa station. Alright, so na sa train station. Mag-atang na mi og train sa station. Bro, what are you talking about, man? Nakasakay na may moro to update ra para work vlogger. In the streets where I was raised. Back to the city. What can you say about this haying? So excited ko sa boat. Ako May excited kami ko. ra mag-drive sa boat. Hello! Di pa kukuha mo lang Electric boat pa. Ambot lang ning usa. Kabaw pa kanimo lang ko eh. Okay, alright. Ready for me? You wanna drive? Yeah, I can. Captain. Hi! Hello guys. Actually, ikulbaan ako sa akong ibuhat diri. Wala na ako. Uy, i-twist siya sa center. Full na na. Di nalagay sa kilid, nga nung murag reverse. Dili. Full na na. Mao na na siya pinaka-pusog. Dili na tamo pusog ug maayo. Okay. Pinaka-full. Hi guys. Hi guys. Guys, magsunod kami atong mga inchik. Pagka, kami na imong kuan. Yeah. Pag kuan dira. Aron kita sa hasan. Pangsa, lisod kini atong gibuhat. Okay, ako nang gibuhian, guys. Gibuhian ako ang Capitan Barbell. Nya sa suspension. Alright, naana ta sa fourth nga bridge. That's the Seafarers Bridge. Based on this. Ay, salamat ning bugnaw. Lah, layo ari na to adtuan sa. Lisod ba ni mag-vlog kanya, mag-kapitan pa siya. Sa mga ni dili karon ang amo ang current situation. Muna siya ang feeling nga naka sa boat. Nga ikaw ra wala gibiyaan na ka sa tag-iya diri. Sagdaan ra mo. Pero okay ra kay sayon naman siya i-learn kay electric naman siya, dili na kinahanglan magpump ya. Yo, what is up guys? Tanawa City. Look at the city. Mga buildings dagko kay sa tagas. Skyscrapers. May bridge to. Poseidon, ikaw ba yan? Bawal yan. Katong sa kuan ko dapat tar. Ay, sa avatar dahil. Sakto dahil. Siya oy. Taplit na speedboat. So guys, i-check na kay nakabangga mi dito. Kuan kay mabaw ba dito. So if na ay ma-check na kupa bayad. So if wala okay na, hindi mi ka check na ni busing. Ay. Some- Very sorry, it's broken. It's You see broken? this here? Oh yeah. All of this? Oh yeah. That's the thing that's so to explain to you completely. So those little teeth, they go in there, Yes. and then when it turns, it actually True, is the yeah, thing, yeah. you know. So it was still working because you still had a little, you had still one in there. Yeah, so- I will speak with them. I will say that you told me directly that you hit something and everything. So I don't think they will charge you the $200 still. Yeah, they won't charge you the $200. I will speak with them. What if you hit something and you said You don't say anything. Some people manage to get away with it, but if you lie to us, we charge you the $200. Yeah. Wow. That's a gift from us. We broke it, but then they gave it as a gift. Wow, what a nice tree. So guys, final decision. There was a time with the engine. They didn't lie. They said that they. Oh, there you go. There you go.
Oh wow. So You it's can very, yeah, we can see exactly. So this is the boundary, Oh yes. Oh, and you enter the boundary here, Yeah. True, And yeah. then hit realize something, that- and then you would continue further. Yeah. But at like a much slower pace, right? Yeah. So mga brother, nakasala yun ang pilot. What? Ang captain, nahatagan dyan ko gift sa akong birthday. Nakagasto mi og $100. $100. Lami ay hila. Well, it's better than lying. Oh yeah, because if you lie, taga You get i-charge charged ka nila og $200 and then $200. they have proof pa jud sa Yes. tracking and everything. But mo lagi na gitagaan ko nilag free gift, gitagaan mi nilag free gift kani siya propeller. So dadon ni namo, then amo na ning mabawon sa hangtod na nami ibutang sa balay. Ya among hinumduman ang memories, di ba? Yay. Wala namin sa balay, mo relax sa mi, chill sa mi balik. Tube sa mi, gain og energy. Alright. Bye-bye.